Aruba Rotary Club está conhecido para a donação especial para nossa comunidade. Depois de receber várias petições e a avaliar cada dinam devidamente, a ver uma bonita donação na Saba. Se trata aqui de câmara para os grandes que está de roupa necessidade no momento não aqui tanto para paciente como também para enfermeira. Nós temos roupa câmara defeito, que nós temos subir barra, cabeça nós temos subir barra, nós temos rem. Então, isso não para nós é roupa difícil para banhar, gente na dor que diariamente nós banha, cria gente na riba cama, então afetando a lomba e na braça. So nós queremos atrás para nós pôr a câmara novo e danke Deus nós a donação aqui de Rotary para que a câmara para não por facilitar o trabalho de enfermeira, mas também de grande também que pode dormir uma cama adequada. Apesar nos falta ainda sim, pero ela ajuda nos hoop sim. Vandaag een speciale dag voor de Saba. We krijgen 54 nieuwe bedden met nieuwe matrassen door een hele grote en royale schenking van de Rotary. Die hadden we hard nodig, want veel bedden van de Saba zijn oud en niet meer te repareren. En bedden zijn vaak een sluitpost, maar voor de bewoners is een bed heel erg belangrijk. Een goede nachtrust is heel belangrijk voor onze oudere bewoners, dat kunt u begrijpen. En vandaar dat we een request hebben gedaan aan de Rotary van help ons alsjeblieft. Want we hebben echt nodig, nieuwe bedden nodig. We hebben heel veel bewoners in bed liggen. Heel veel bewoners met een slechte lichaamshouding, slechte huid. En ze liggen vaak veel op bed, omdat het niet alles kan. Dus een bed die ook nog hoog en laag kan, elektrisch, is heel erg belangrijk voor onze bewoners. En gelukkig heeft de Rotary ons gehonoreerd met een hele dikke cheque. Daar hebben we 54 bedden van kunnen kopen. Dus daar zijn we erg blij mee. Rotary Club of Aruba hace diferente fundraising durante años como conocido Fiesta Rotary y también un torneo de golf, sinergo da fondo de cual tu placa também back de comunidad. Rotary Club está sumamente orgulloso de por hacer donación aquí na Saba, que está una donación equivalente a 100.000 florin. Nós estamos working na St. Michael's Paviljoen, onde a Rotary também hace donação oficial de 54 camas que nós donate na Saba, lang nós bisa Saba. Dus nós fazemos tour também para St. Michael's Paviljoen, pero in ieder geval na Saba nós donate 54 camas. Nanta câmara eletrônico, nanta subiba, nanta vida de paciente nang, cliente nang mais fácil e também de isso nang começa a ter care de nang. So manemos sa en grani nang opiti nang wameste hisa nang etc. Dus kamen nang po bay halt na po bay bau e lomba po bir etc. Dus eta pahasi e qualidade de vida de cliente nang e também de trabalhador nang mais fácil. No momento aqui sábado conta com 290 habitantes e espera que no futuro cercano por lograr uma cama para cada Pero no momento aqui estou sumamente contento que também um luz positivo com 45 camas novas.